Nongeye kubasuza inshuti zanjye dusanzwe tubana mu isomo ryo kwiga gitari. Hari hashize iminsi tutiga ariko nagiraga ngo mubanze mwige isomo nari nabahaye nyine ry'ubushize ryo gukora ya manota twize. Twayize naberetse amanota y'ibanze mu muziki ko ari 7 berekana 3 twiza 3. Niyo twize ubushize n'uburyo twacuranga indirimbo tuyakoresheje. Uyu munsi rero nabateguriye ubushize twari twize amanota 7 yibanze mu muziki muri gamme ya do. Twari twize iri nota rya mbere do, twiga re, twiga mi, twiga fa iyi cyangwa se ngiyi yambare, twiga sol, twiga ra, twiga si, tukara kuri do. Aya nayo nayaberetse ariko twize ubushize by'umwihariko ayo twarebyeho yibanze. Twarebye muri nasize muri gukoraho ni do na fa na sol. Komeza twize gucuranga indirimbo ya Alexis Dusabe ngo ni kukiturira. Akomeje kureba hanze ngurutse. Uyu munsi rero turiga amasomo amanota 2. Turiga ra, twige na re mineri. Iyi ra ni da mineri cyangwa se A minor kaza na D minor. Niyo manota tugiye kwiga uburyo tuyafata, hanyuma turebe n'indirimbo twakoreshamo. Turaza gukenera n'andi manota twize ubushize ariyo iri rimwe 1 cyangwa se do 95. Twari twabonye ubushize twiga indirimbo ya Alexis Dusabe. So amanota rero tugiye kwiga, nizere ko muri kuhabona. Ra mineri cyangwa se A minor dufata umurya wa gatatu no kane, dufatisha izo ntoki ebyiri izi ngizi. Dore ko mparuzi uyu murya uyu nguyu wa kane n'uyu nguyu wa gatatu, tugafata gutya. Hanyuma urubutoki rundi rusigaye ugafata ku murya wa kabiri, tukavuza tugasuraminga duhereye ku murya wa gatanu gutya. Nizere ko muri kubibona rwose. Uyu nguyu wa kane n'uyu nguyu wa gatatu ugafataho, ubundi ugafata urundi rutoki rugafata hano ku murya wa kabiri gutya, ubundi ukavuza umurya wa gatanu. Hanyuma irindi nota nabwiye ni nota rya D minor cyangwa se re mineri. Naryo ngiye kwereka ko turifata. Dufata urutoki rwa mbere rufata muri kaze ya mbere ku murya wa mbere, urundi ugafata ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri cyangwa se fret ya kabiri. Urundi rutoki rwa gatatu ushobora gukoresha akagahera cyangwa se urubitewe n'urukoroheye, ariko nkoresha agahera. Ugafata agahera kagafata ku murya wa kabiri muri kaze ya gatatu. Rwa mbere ufata ku murya wa mbere muri kaze cyangwa muri fret ya mbere, urwa kabiri rugafata hano ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri cyangwa fret ya kabiri, gatatu rugafata ku murya wa kabiri kuri fret ya gatatu gutya. Ukazishinga neza ku buryo nyine zitabangamira indi mirya, ubundi ukavuza ku murya wa kane. Mwumva bitari kuvuga neza no ko manafashe nabi, bisango ufateho neza. Mwumva ko biri kuvuga neza. Nikubona A minor, D minor, A minor, D minor. Ngomba kujya witoza ukabikora gutya. A minor, D minor. Si ngombwa ko wihuta, wajya banza ugafata neza witonze ukareba imirya neza. Iyi nabwiye ko ra dufata ino mirya ibiri, kane no gatatu na kane muri kaze ya kabiri cyangwa fret ya kabiri, urundi rugafata ku murya wa kabiri muri kaze cyangwa se muri fret ya mbere, ubundi ukabuzere ku murya wa gatandatu. Tugiye kureba rero noneho n'indirimbo yoroshye wayakoreshamo, ariko nabwo turi bukenere n'inota rya do twize ubushize na gatanu cyangwa se sol G. Turaririmba igitero kimwe cy'indirimbo
yitwa Lorette ya Kamariza. Tangira. Usamata jamatera gahinda n'amanyagwa. Muri kubona gatandatu usama di taji amatera gahinda n'amanyagwa. Wango nyabusa ayivuga ari muri iyi nyabusama taje ikahita ivuga ari muri D. Taji di amateraga hinda muri do. Hinda n'amanyagwa. Adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda. Ndi kubona rero naya manota agenda akora paka indirimbo irangiye. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Murabona n'ubundi abakora ra re do so la. Nimumpumurize bakobwa. So rero niba wadiganye nanjye ubushize inota rya do, twabonye ko dufata umurya wa kabiri muri kaze ya mbere, umurya wa kane muri kaze ya kabiri, umurya wa gatanu muri kaze ya gatatu, do na sol. Twarayize ubushize. Sol ufata umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri, umurya wa gatandatu muri kaze ya gatatu, n'umurya wa mbere muri kaze ya gatatu. Usamata jamatera agahinda n'amanyagwa. Tugenda rero niba ufite gitari yawe. Usamata jamatera agahinda n'amanyagwa. Adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda. Noneho kandi mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Nimumpumurize. Nimumpumurize. Ushobora gufata ira. Nimumpumurize. Nibyo ngibyo mubyige neza. Uwagira ikibazo arimo yiga yanyandikira muri comment akambwira ikibazo kiri, niba yenda biba bitagaragara neza cyangwa se nimba nihuta kugira ngo amenye icyo gukosora. Ariko nuko nguko. Ubwo twize ra, twiga na re. Iri twarigize ushize ni twarigize. Ubwo utaha tuziga mi, twige na si. Ubwo twize do, twiga fa, twiga na sol. Ubwo hasigaye rimwe, twize rimwe, twiga inota rya kane n'inota rya gatanu. Twize irya kabiri, twiga n'irya gatandatu. Ubwo hasigaye irya gatatu n'irya karindwi. Tuzayiga rero utaha nayo turebe niyo ndirimbo umuntu yakoresha. So mwakoze cyane gukurikira isomo. Waba atarakurikiranye isomo ry'ubushize ribanza
yagenda akareba isomo ribanza nyine rivuga ku bijyanye n'amanota 7 yibanze mu muziki, akareba nyine amanota uburyo twakoresheje 3 tugacuranga indirimbo ya Alexis Dusabe. Nakoze Imana y'umugisha, ndabakunda, nibwo gukora subscribe na sharing. Imana y'umugisha, nawe ubutaha tuzongera twige ibindi bintu byiza cyane ntimuzabure. Sawa, bye.